nitwa Rubagumya Furaha Emma, umwe mu bakandida depite w'umuryango FPR Inkotanyi. Demokarasi amajyambere niho nyine. Murakoze cyane abanyamuryango, nitwa Pelagie Mukaneza, nanjye nkaba ndi umwe mu bakandida depite b'umuryango RPF Inkotanyi. Murakoze rero, nagira ngo mu magambo makeya mbabwire yuko nka bamwe mu bakandida bari ku rutonde rw'umuryango FPR Inkotanyi twaje kwifatanya namwe kugira ngo twamamaze umuryango wacu, by'umwihariko twamamaze umukandida wacu umwanya wa Perezida wa Repubulika. Kandi turabashima cyane ko twabonye ko mubirimo neza, morali ni full, mbega umuntu aroye umunsi wabatindije. Kandi nagira amajyambere niho nyine. Ngiye kureba hariya honyine, sino? Ngiye kureba hariya honyine. Pepe hoye! Nzuri sana wasafura. Abasana madarapo tuwewe. Amadarapo tuwewe muri tente. Amadarapo tuwewe. Baraturushije kandi ari bake. Go!
demokarasi amajyambere niwo wenyine wenyine niwe demokarasi amajyambere niwo wenyine inyuma bari kudutega tumuye inyuma twagiye
Hallelujah.